Honorable Minister, Honorable MLA, yes, his party spokesperson and the Chief Secretary, and the friend, Mayam Punama, Chumna, Sikkim Manipur gives you a situation. She now, Medari Marumpang Mayamri, Kutanga, Manipur Praja Mayam, the Kayumba, Sumgai Kara. Hygienic with the Gi, Messigi Press Mikamshi, Kokjabani, Another, Lengi Devim and Puno Koitaram Opsidi, personality point and Ahun Kaka, a coin at a whatever comment Shigi, and Han Megitari Ahum, the Solidarity Rally. Amagi Mingda rally Satlaga, but the Kangodana Tolakiba government properties in the attack over the Natana community Amagi properties in the attack over the Gi community Ani Marakta own Grabishu have that the Shenga handle the issue the government packet scheme projects in the Yaning the book, Hongo point in my government, the Rungadra and a cabinet book, Library TV community, a mother, the attacker of the Gihanton in Tonga, Manipur, last 4 months, and the Library TV situation, the lady, Hoi, Manipur Prajamayamgi, blessing the Gi, the central government Gi, Matin the Gi, the state government Gi, Biriba. Machineries Mayam, the Honorable MLA Minister Mayam, Corporation, Media, Giman Punks, Corporation, the Gi. Last 1 month, Kumbasia Koi, no make up never Konaba, Mishimina, Tudokpa, Toning the Batogok, like the name smoothly Lai, Peace, Restoratori, and a Loba Yai, Maraksida, Akwigi, Gomena, Tauriba Pandam, Taubudu Pandam. Port Kara Kagi Prajada, Samam Nobile Bedon Ubudagi, Sigi Mikamsi, Press Ministry Dogani. Number 1, Tricky Government of Wadabashi, Hana the Gish Horagalakwa, Government Putore, Potsika, and the Nashiki Mirolamadi, Tungi Mirol, Kanenda Bidamata, Mapandagi, Hana Labor, Akui Tribe and Tramari, Nataba. Mapandagi Lakpo Kangu, Kantuk Nabigito, Gibadukumba, Cabinet Subcommittee, Masiamaga. Honorable Minister Siri Latpau Hawkins, Chairman, Weraga, Siri Awangong Yumay, Amadi, Siri T.S. Basanda, Honorable Minister Anina member, Weraga, Government Machineries, the Secretary, the IG, Young Tokiba Dugumba, Mapandagi, Sangapo illegal immigrants in Kantuk Nabigi, Kongzen Adu Ekoyozik. Government gi oiba haugiba poto pe chap chana madu chathanabagi period ama number 1 kargi damakta ngasi gi mirol amdi tungi mirol indigenous people sing amadi ari balaiba Manipuri projajing kannanaba number 2 the hariba thabak thawong sing si thingnanabagi damakta kari mathau tagi haiba kanda khoi NRC gi preliminary biometric logo si mathau tabanina khoi Bharat Sarkar dagi nahan May ki tarikh kunga mapanda September phawgi manungda biometric logo loigadabani na pirapudu khoi lamjina khara pak chawba duga leiki birang sinong amdabadagi khoi another 1 year amaga extend to view haidana biometric logo ga midok khondo ko gisi 1 year matam bibi oina khoi haigre number 2 hairiba midok mianja khoi gida tawreiba drugs Golden Tangle the Gilaya, quick the Torrey, Manipur, the Torrey, and taxi, Tinanabudum, immediate
biometric की मथंग करी मथुक तागे है biometric तौना fencing लाइव 398 kilometer सीधे यामना vulnerable areas in खाइदो काना fencing तो बहुत रखा गई अदुर मशी Honorable Union Home Minister की मागी guidance में खादा बुझिक subject to correction confirmation 60 kilometer अमगी दी BRO दा सिन्ना दना मधुगी fencing तो उन्होंने बगी vulnerable areas in खाइदो काना मधुगी step local ले हाइबा अमा अहुम सुबदा हाइबा हाना ngasi chaiba mai si ngasi thaba mai nate ngasi chariba uhai si ngasi hekta palaga hauba chabara uhai nate mamangda tharamba pambi dugi mahi duni ngasi akoina charis FMR haidana free movement regime haidana chap manaba community su leiba chana su leiba ja loi iman manaba sidaida Myanmar ga India ga tainaba gi sidaida ekhoi Manipur gi karigumba makhalama wakal khanbiram da bugi mawonga free movement regime maidana kilometer tratuk se free da sathok jasin ya halamba number 2 border na kadaba sifai se phajana nga amdaba ya I am openly I haise kilometer 0 kilometer da border na kadaba do kilometer 3 manga hanjila border nga ga le gi ngasi gi Manipur gi phigam se yaurambani aduna high proportion si free movement regime kathna bagi koi government gi dikat laga suspend to you know to kan all India government na su suspend to re ado ekhoi na su masi free movement regime ji pull up kapta pion hairi aduna sumai to na sagi one by one sangi ba sangdal issue sing si ahan priority NRC gi damakta hauraba akoi gi biometric ki si continue to matam sangton ba number 2 fencing doctrine ba number 3 akhoi ge free movement regime masi se thingjan ba adu masi bharat sarkar na su sungsoi soi na masi tawbir kini ha gi chap cha ba khoi da thaja bu lai re adu ge fencing gi di almost ai sai subject to confirmation ha gi ni tawbre adu na akhoi gi chat ka da lambi se government nga si de gi sahi manga tar ki mamang de gi masi gi posi akhoi ne han ba government la ko de gi masi gi movement se na masi ne ba khoi na thoris masida saw kangu na ni akoi da sawais masida pende bu kangu na ni akoi da irang thorais adu masi Manipur gi praja majority na khangbi akoi si gi thabak si bakha sathegi gene number ani suba point sina number 1 ani suba point da laibak thirabi thogdok si da thokhi ba da ngasi mayum changbang amjadribi school fajana ka bang amdribi layeng ba fajana amdribi phi fajana sepang amdribi akoi displaced person mayam am lai अखोई सरकार की थबक यामे मसीगी डिस्प्लेस पर्सन सिंग सिमा मा की हान की ले मफम द होंजन हननब यस तोरबुंगी युम चात्रे चानिपान होंजन मा होकरे सुगनु की लाइन होंजन मा होकरे इम्फाल की साकी सुमाइना अखोई तिम गवर्नमेंट की खायर गा माराय बक्थिरबी दोसा तारबी मैम सिगी होंजन नब की दमक होना गदब खरामा होना गरे हजि खर वाले temporary prefabricated the thamgadaba laigadaba sing prefabricated hujik sabal ore adubu akhoi impal manung sita pung kun mari langa ga lairabni na akhoi na tawgadaba thabak maru ga pot thabak sing se yam certain hamper do biometric isat kadaba ada tim thagadaba police commando sing thagadaba security force thagadaba so ai the loina chairaga स्वाइद लोइना तौरगा दाइ खोगी एनर्जी से स्वाइद मांगल लग लगे खोई कमांडो हजिक तुमदे मोरे द कमांडो तुमदे ngana ngasi no social media u birong ni kamaina nga I yeng bio nong maruk tu dengu maruk tu anaba maruk tu Manipur praja ki nga I akhogi vulnerable areas in the adjoining areas in the commando kya no shikrido IRB kya no shikrido BSF kya no shikrido hoi volunteer kya no shikrido adu moi du kari gino ngasi sidaida imphal manung da koina nauri ka piduise kari gino moi du boi koina mioi bagi wai bata ngang da gai hui ha na sener ga mayum thu gai piduise reason why kari gino kenom tholpa kandadi kamando thajin biro kenom tharpa kandadi IRB thajin biro kenom to kandadi moina mang thara changa gani thengli se akoi gi volunteer mayam yobiraga
sigi port amakak aduna huji mayum yum sana ba koi decision logre lak tara pina bagi lak taret pina bagi kitang chokpana taret adagi yamna chokpana tara adagi phinon mayum makai chakra bingo lagani sigi systematically tawbada ba pon mayam se ekhoi busu jingnaga leibireba ngahak lerga ama aswaida ama tawbini ngahak lerga aswaida ama tawni ngasai lerga aswaida ama ngangani ngahak lerga aswaida ama chingthokani aduna ekhoi nga sigi second point sima ahum subada security ki deployment huji thama khara hena no mai kapale pa isi ahu bale ramba jaga sing khudam oina harakana naran sena gi tabla pupi 22 AR gi manak ne tol bung ngala jana kapa e akhoi huji BSF CRPF thongre then koktruk si 9 AR ne hai manak ta su lei hai ama lei hai ngala jana kapa ga irang hawi hai khoi huji 9 AR si BSF thongre amatak sumai tokdana lairiba vulnerable area mayam se jaga identify tawraga aho ba jingdagi amadi tamdagi nomai kapna basi lepna no gidam ta koi vulnerable area sing khanto kan koi security thamba deploy to ya maloisale thank you koi gi Chorchanpur da hana security sangba amat yade hana legi bakar dunna tuna tik sang baya adu ngarang na handagi continuously lamdam nugi my wills mayam wari sanaduna civil society wari sanaduna ngarang legi gari sang ba hogre Chorchanpur da ekhoi gi law and order governance hana legi haibna te hana su leidina mayam da ngarang han thagasarini mi kunmanga gi matakani farido aduga charge sheet thagat pa case taret charge sheet thagale adugi manung du koina adagi phaba mi sing si sida porpo yada bani na ifala porpo gi huji leiba situation jo ibna koi adala leiba BSF ki leiba headquarter BSF tu gi manung ga leiba building sing jail oina declare to thokna Chandel da leiba jiri da leiba imphal da thamba yada ba sung thamna da baina koi jail mafam mani manga da madugi document sung horen respected media gi sil now sin loina madugi mayam do lobi be agani amana yam serious sobe pot amana aikhoi yam kupna study to bukanda handaki hujik Manipur gi wei but trend shi daida we are missing something. We are missing our youth. Say kuntragi makhagi angang kun tarnipan kun mari mangagi swagi angang youth sing mang the moto uda budong moto uda by di sum aikoina study ma pe to aduna nahan je aikoina kupna yengna bakanda latest aiko ki 2019 gi all India gi publication to the drug users masha koi Manipur na number kano ka si number 4 ka si 4th position da label all India guli sa ba gita youth pa gita aduna aikoy ki generation si aduni akoy ki state government sina why 2018 da war on drugs kari gi hogli noise ngasi akoy na urupti ba youth lekai da mangthar ibe youth sing si masi ki mami smell do bi da gi ne aduna hujik su masi akoy da yam concern way aduna sijima war against drugs si mai koi widely masi akoy yang ka henna masi kanna mo hena changjan badakar le aduna wafam amana narang handaki tha ani humsidei ka wana thenari ba vulnerable area sing da sensitive area sing da mathwai ba thana thenari ba mayam dugi village volunteer force police mayam dugi khudong sablo ru kan marak tagi karai dino haigora splinter groups police uniform set pa aduga khulai su pai ba kangbu dor kan da unrest sama society si de series of moigi incidents mi makhong da kapam bagi
mi phar ga pu ki bugi ngarang su tengri dagi engineer ama police dress lae gypsy ani tonge gypsy do osi gi ko gi mic pa na bu du lawe loudspeaker la kanda mi ma pha kre nahan thamai ban tarung dagi ko macha ma phar ga pu ga mafam ama da ka pa ga hat pirame nahan yen yon bom dagi yen yon bagi mapu phar ga pu ga nomuni ni thamura matung ga thadore yum da aigi kendra alup da paisa khai ba la ga police ki dress elga grenade thamjalam oil pump dagi thau hapu ya de aidana oil pump gi thau habi ba mi phar ga pure kamai to bani pharu ra ga thadu oina sa san dong nei koi bu lobi nahan phari ba thogok tu kom nu pa du mang ki phar ga pu gi bagi soi irang thok pa tare ko kom amung phari se kamai to buno no police ta kanna thi ba combing to ba matam ne mada theni ro bai pha ba madu pharu ba de ga khoi chi akhoi sarkar phari ba MLA mantri akhoi sa san dungai akhoi da ngang bi ri ba akhoi to bi ri ba mayam se adu sidi akhoi yes akhoi gi su phire bla gani yamna sumaina akhoi da yamna thaja da ba yamna akhoi bu miyobe gi kaino gi launchet ki wang ma da akhoi da wangang sangang to ba adu ga akhoi bu yamna sumaina thawoi wa ro da bu ro akhoi ke da rong ne akhoi lei ro gi akhoi kunthani pu jam mana ra akhoi gi su akhoi phire bla ro kani ijat yaw dro ga ke da bu hindoi ba ijat yaw dro ga kari gi lei gi da akhoi na tawri ba akhoi na chat ka dori ba akhoi na thengnari ba posi di khangbi de mang da tar ga lei ba in ngasa haje gi ba issue ma yam si thengna ga da ba si thengna ga lai si akhoi ne thengna ga dori su ji akhoi ne government ne haje ba ne koi di government ne praja ne praja gi support ka loina na thengna ga dori ne sei da akhoi bu yam na mong ta do mong to bu si so khushu tang akhoi nungai ti aduna akhoi su khana re koi ta bang am rak tab da ge koi kunthani nifu yang khai ai sumai ne yam thajadana praja sing section khare na sumai ne yam usit thoi dana kareng khai na yem ngarang gi du dai da sandorei ba fake news me am du yeng bio mi du shire ye custody de shire ye phagi bodo adu why moi da basi badu mayam du santu ga lebang irang khol ga kari kana ba fange cyber crime da faru ra kana mayam bom jal lakani kari no thawoina irang si ai koina thengna ga dul si kana manipur thugai ge no honore ba kangbu du thengna ga doira na thaka khoi masin thengna ga doira hai bagi question na mai koi da yam sa hola kari gi dam to no ba koi masil target tong kari dog do bagi no kari dog do bagi no tam nai koi highway hangam da ba hangai security thamam da ba thamai yum le helam da ba sang lai yum sa ga da ba sarai rehabilitation gi tawrai paisa pi bam thoba awana mayam li pi ri koi kitang su khan jing asi school college tamning bana ha laur bi cha sing gi mayam gi inau sing gi mayam gi nong gi char ga sur ga tanjari ba mayam ji gi su kitang khal ga koi Russia ga kaino ga Ukraine ge war tongnari bom kamnari but wa moi gi front line da kamna bu kamna ra ga atai jaga di normally dum hangi ne ai koi gi sidagi sai su jing ara doctor tambu tamhalli ne dum ai koi gi di kari no ado jaga khara da nomai ka da irang tongnari baza Manipur pumba thing da ba ya da bra Manipur punda ba bal la phok da ba ya da bra school college puna mak thing da ba ya da bra bazar puna mak thing da ba ya da bra koi gi
lan songnariba thengnariba mafam du da henna vigil oinanaba henna madugi pangal kannanaba koi support tongnaba cooperation pine buduna mani manipur pumbai hakta asai group am tholaga manipur pung nipun nipan ban madugi maduda thomjal lo kanagi order salli civil society mayam ama leibak sigi sahi tara kun kuntra dagi leibak sigi demga tawraba mayam du su wa ta trabra chatrabra pocket dagi kendra dagi tholak pokang buna dictate tawrga lakpa dam tawe aduna manipur gi praja punama ekoi su khangba yabade khangbani misai minasu tauna yang khanga lakpa ni tauna adu koi su miyoi banina ekoi su khangma ngamlagi pangan misai taba ngambado adugi pangan di beyond lak aba malai koi mayam khanna bade koi bhai sumaina leiba hona de da haibna koi machine yam kari tawdu yauri MLA satna prime minister da chalaga memorandum pi MLA satna mi rescue tawdu mayam rescue tawri MLA satna nomai kapham du da wana tar mayam yum satna MLA mayam tim semi ahing lektana leknadi sidai da numit khoding hapta amagi manungda anirak meeting taro kana praja gi kari wali school kamaina hangsi ge kana gi sana wali kana gi kari wali koi khanari honari prime minister appointment unabagi taro prime minister da unabadu home minister unawona ngarang si ubiramani dil to rio mi duga prime minister home minister da unanamagi unadana tim ahum ama moi meaningful manga gi manungda animfu mugi manungda mi tim ahum ama unare tim ahum ama parliament loiba ngai ngasi unaga hayan se halakani asu kana honari sidai da MLA mayam si hekta khigi minai dona sasan mangang aduna ngasi tawjeri basi Josanpur oigera Kangpopi oigera Imphal oigera More oigera khoi rule of law state governance yauhunna bagi pandam dai koi ayam bathabuk su tawba hore mayam no biramani Josanpur da Kangpopi da More da any jaga national highway sing da mayam gi praja mayam gi corporation da ge khoi ji properly function tawba hore Josanpur da koi pochai pu bak ke tawba gari nungi sa thokin tong na bi koi hore More da su satpe yana na bi madu ge koi sinbra sasu sali security su thana na bi koi preparation tawba lo re aduna media sinau sing khuthang da Manipur gi praja mayam da ngasi kitang emotional way maram di aikoina mang da tari ba tawgada ba issues mayam ji thairaga fencing tawgada ba biometric gi chathari ba thabak leptana ba hona gada ba FMR gi kaknana ba hona gada ba aduga mayum thadu ga displace tawjara ba tawraga la ba ahal lamani mai ben mayam ji mayum tanana ba hona na ba mayum sanana ba hona gada ba lainana ba hona gada ba mayam punam ko bu swaida adum ahing nongan badagi na adum lauboga tawboga chaiboga thokpo yadabagi mo tawraga leibasi masi is very unfortunate aduna masi lansi thengnariba lansi Manipur thurai ge haiba kambu ga sarkar gani sarkar da thajaba thambiyo sarkar ai koi Manipur kahilo haiba koi commitment chap chana lepaga leiribani lepsu lepani leisu lei maduga Manipur kairga koi leibe yagadam nate aduga hairiba ikoibu attack tawraiba makhal makhagi tawraiba drug ki through the tawraiba aduga illegal immigrants ki through the tawraiba sigi mayam se masi thengnana ba ahana priority akoi government na akoi chathari makha chathaba yana na ba sarkar dagi mateng sarkar na Manipur miyam dagi mateng nijabani ono wapong prese thamaga igi site gi di koi gi site gi di seloira aduga nahan gi amakana ina santo gudam ERTL gi do Josan Imphal di hangdaga Josanpur hangai na tawbadu madu gidu chumamme si ngasagi ada iya kanogi ERTL gi si moy adai da check hanu kari no tawar ma yada bada check tawba kanda tawar si hangbujan madang haki wena aduna hairiba official ani do akoi suspend tawre Saman Paul haibam ne Kaibul Islam haibam ne mo ani suspend or kanda makhada mohana matung mohana tawdana ba hona gare adi amana
Oh, ngasai gitu. Okay, amak men amak walau deh. Jadi immigrant sing ne illegal fencing, biometric, aduga drugs. Warung drug kita popi kis ngarang kang nahanai NCB ki kaure. Chief Secretary yaw ne koi meeting tore. Koi uji committee seme kanda survey. Uji si law po loy kerja tau baka itu pengang. Aku surveillance law ni lagi di si mai kun gitu kan aku law pokok projek si kerja hawalak pergi hongnare aduna madugi tau dini mamang law dini mamang aku masih law ni mangan na bagi kan aku UAV ma survey ki ama lain na bagi process law drone use sorry aduna masih aku yang paksan na NCB ga aduga NAP ka state ki ga ni si jointly dorkanda Singi areas in the BSF, Assam Rifle Army, or paramilitary forces, the state forces are jointly operate around the poppy plantation in the Shisho, Mahan never Honagani, Haidana. I see my thumbs again. As I get in Yagi when I quit later, it is below 30 years. As per the report of the magnitude of substance use in India 2019. Kind of alcohol say 22.4%, 8th highest in the country. Below 30. Below 30. Adagi prevalence of ganja use is 2.8, 10 highest. Anong ganja asu tha mine ko jibaka. I think uda banida. Adagi prevalence of opioid use, opium, heroin, etc. City number 4 kakale. Number 4 city ko 5th position le. Sini na sagi ko ni youth mission na hari si ako line lo gaya aduna adagi amana kaino si prevalence of sedative use diazepam sleeping pills kuma guli kuma sabai se sina 1.43 na third highest in the country guli se pura fashion dong na tawur ko masi tawlay re ko kamay tawur ko sa iba hapta ta adagi amana prevalence of inhalant use then right common nail police removers in 8th highest country cannot state control hole because the union territory ke yaun to go se da ko adum nipan 8 9 1 2 3 5 later sigi nisa related drug related very alarming aduna hai go hong khresari mar pa from da Gikuthang the Manipuri Prajamiam the Apil to Jabani, Arana Hui or Sungapio, Aduga Koi, Zatka the Batanga the Lanche, Mamai Shumna, a Koi Puna Matoina, Taurakanda, Cookies in now laid behind a Gariba Mayam Bushu, in a Tassanji Comgency, Taurakanda, Amatoina, Punjalakanda, Hanagi Labor Manipur, do Sangana Bohona with the Mating Pangbu, Aduga Huziki. This place where Mayam Sigi. I quit a moibu, a monachang, Mois, Labam the Hanmayanaba, or Mayum Saba, Honanaba, Prasagi support not turning a more, which he later Irang Sumina, Nahale Gaswai the Gamma Ban Koni, Nahale Gaswai the Gamma General Strike Koni, Masai the Gamma, I'm in a boycott or the Hina, do whatever they put it up home hungry. Ganna over police in a road and Malemo High. Sijin Nadre, which Paboga Punmuga, Tauri Mams will be a minute. Nasi thamus the accident Nipan Mapanly, I loy hanging them. Sigi Mayamja Muhar and from the Armed Forces Special Power Act Tamjandagi, Baba Centers Impal Manipur, Akoi Makata, Tamdagi Honaba group of Yog the Nate. Loina Mashisho, Akariguma Amu Absaga Laka, the lawyer. One and Okra Babswani, Honorable Prime Minister, be blessing Yarakanda, Union Home Minister, Message, be blessing Yarakanda, one and Okra. After Coco Horcone. She moved Huzilla situation, she know where they pay a mula cragadi aquidi, Berayam Carne. I think Amana. The Amana Mayam Prajapuna Maro in a youth sing, a businessman sing, Karikari library, Mediagi sing now. Profession Punamakali Habitat, Yamna Waba Tamari Muxikangbi there. A lady bird situation in the yard than a quay thing even internet.
internet se koi tangai phadana thoning da thogok adu ga koi ki fake news fake propaganda adu gumba mayam hate speech adu gumba mayam du da ge koi kitang control tongna ba haidana taroga koi thingi bini adu bu koi khudak da gi ngasi da gi haibadare koi internet hana thingam du koi hangani haidana mai mayam da media gi sinau di kutang da Manipur mayam da basi kanjari. Thank you. One of the measures taken to curb the police scenario of the Manipur children in the state is now from the government. No, to curb the situation means to restore peace. The central government has already provided adequate numbers of paramilitary forces, and accordingly we have deployed in the vulnerable areas. That is the reason why in the last month, 1 month, and so no unwanted incidents of firing and killing has not taken place. So this is the development. You have clearly stated 3 points in the original language. No, just our government's priority is to stop the illegal influx from the Myanmar. For that, we need immediate fencing, or border fencing. Now, the Honorable Union Hand Minister already sanctioned, and I am told that the war order has also been issued to the BRO for about 60 kilometers, subject to confirmation. And on the other hand, the free movement regimes, this was signed between the India government and the Myanmar government, has been closed till today. As we make the request to the Union Home Minister, because of this free movement regime, we are not able to control the illegal influx from the Myanmar. So after our request, the Honorable Union Home Minister, through Home Ministry, has closed the FMR. And then we are invited the NCP Narcotic Bureau officials day before yesterday, and we have constituted a joint committee with the state, NAF and the NCB, and we will continue surveillance as well as destruction of the poppy plantation in the hill areas. I am informed. I will be very glad to inform to all the citizens of the state of Manipur as a precautionary measure to prevent from the unwanted incident. The state government imposed ban on internet, but from today onward, the internet will be open to the masses. Thank you. One more pertinent question. Because you see, from the side of the army, the unified command, as well as from the Home Ministry, it has been said that all the shoe signatories are inside their respective designated camps with the arms, and they are intent. If it is so, who are those people who are walking, who have been taking the medical villages? No. They cannot claim like that. I am not refuting, but I am saying, as a CM, we have started checking of shoe camps in various places, and the checking is on. After completion of the checking, we will give you the details. Not now. Thank you. Just wait. That is why we have started arresting, and we will take stern action. We have given ultimatum 15 days to surrender all the illegal arms. Thank you.